Another Malakan Yam, Biakamal can online TV channel and the Mandunishan Kos Nyamla no way no Basama. And Wale, a Shanka Jandang Rovid Kel, Kapai Wero, Ronkina Dangro with the Jandang Ro with the ditch. Bana report me Banajaling report ni Cheche Tok Tiang, the Conkalinga Tadan and Chatwogaja. Go region of the Koran Palpin Kalianga, cause can take a very important to the Conkalinga. Okay. Bana liang, katim kono to kwasama. Men yama gora ben nyaga yekel wada me gora jeno biar palpin ke che kono ito tiang. Dong chi jaga yo chala mugwa. Men yam men bana nyakel tiang kia pan ke tiang jo gwano dora shal kama egelik che kor che toktin. Koro mo kor kam SSPDF can a rapid support force. A very surprising attack. Pan. Men tuok jenen. Men tuok. Jojo guanu kume South Sudan la SSPDF. Gorkano they can do shall come egilik they can control. Gorkano they can go out until the state and they can control again tar down in the road. But right now, the Jojo Guano can rapid support force ala de ni Sudan tin ngai kono la jidu atin nyen ke de ni tirai ke wudi shal kame de kono shal la wud Sudan dan in Kebna in Albran na me kula la Albran Sudan la SAF la Sudan Army Force me cha ka judin din che South Sudan tirin link rapid support force ke chika ta agreement dio je kon dia la link ngum gui kono very important ke je no report me alaka konin dangro din payo ci kon linga no South Sudan can to economy bien broad increase but we go alun kim economy ba go are we ke South Sudan jen tay dana ci kan lakki but here is a problem right now and ta ci kala ge no cha oil export cha je to ka cha oil pipeline cha ka yal kan dial right now ci ngwana ci garo din nyoka metar ka rodien ci ngwaru nyoka taran tam right corner jojo gwanu medan lat kene iteke oil economy mu be gere which ka South Sudan te jojo gwanu chi twok jala ka jen tam right corner ko pan ka tiang ka jodana chalat chirap support force chike nyen kana kuma SSPDF kormi di long chi kormo tot ke eglik oil field ban ngoda kan all the detail kan kene no jenta dan lero de jentam but korche twok kachi liache twok kachi na che tikne yamu ga bore dit but ngoda ken SSPDF kan kari ponno but jo eche ora la tiang jen korte ni jentinon so na me da la me de jen link do dana che twok nya ban full report ele dio je bi kan no yo ka gwasen be ban we ka report da dien gwasen pan ci kon yala ngaje no kirme yadit sheteka man chalke a national prayer dio je ci kon yala nen a national prayer breakfast tene dial ci chora yuka so Sudan ko gor jen wo de ne dial de kan nyur gwakel ando dana nyuna ga je gwakel adob ko jen gor jen wo der na der ka control ci dem ngay kona ne do der ka control ke de ne dial ko te wenamo der ka right roje ka jane la che gor jeno der na der ka bat ki der widen der jabat ka mal dan guje jeno e mal no gwa ajen michol ka national prayer breakfast ona mit gwa kel ke jen kwer abna lo mar ka jen ta dan chikan la de na lo mar ka je mishina titino ke shina ro den lingalo chinawe raye che olat gwas mo ko kon la lingane chi ponyen kir me yadi gwada dana tetin ka raje chalat te wena me tele sias min tin ka dana chalat ke je batta gu jeno me te sias retin gor nyeno ba gu win mon no jen aramimo mission mal cheno ko tinya da tin tin te kwar ko ken te tin te pastor te tin te elder te tin te kan ngane ba te tin ba ka jen ponyen kume including all the vice president te tin e wa mal wa jalat la de jeno na pel road yeneka na chi nyin kam ni ken ban ngai kon dial ne matara ke liong te tar te ke chap to gol to ken ko ngoda we ka mum ye
no chana jaling ni ka kor gwa sedan no chikir shela do take mashal keme ba queen kwar ba jalat tele population census tele reunification of forces tele o ba kene control refugees ba ko re wika so sudan jene ba mal be jenong tele ne tone ba tagu jena me chi chuon ko tele te de lat kan queen kwar kan pengnat kan kon queen ko ne dia la ko na kwen ke yom cha ping na cha kwen yo bichu tere chen le lu tin kon le di you know but gwa me kan ping na kan kon kwen tele voting registration me shalat tele din cha mat anyo ban wen mon ngai kon dia le tele candidate cha na kwen ko kan bon dia ti ba candidate ba ga kon kwen mi cha ko la kwen and ramdan will participate kimen brodo jaga ba kwen la kwer Sudan ba kon kwanye pari de ba kula we gwaga dan wa kwarwa kwanye ban me kan ka kor ya leka kan kon yur do ba dien ba kuin kwar ba jala ke jama tele gudom de kuin kwar de la ke jama but right now ka jen mu ko le sholo national prayer breakfast gor jeno banaz ba ko confused gor jeno banaz bika ba gu jeno jena ram normal ko tin nyaara tintene di alta tin ko raja dan raja jen ajana gor kono bi mal ba ben baran pale ka kam kon but men chalat jenene kir duna keliu chala ne o te ke mal me deben jen guje ne duo badan dong de we won yam ke je alo de kana kwar kana ji duar de jen ta dan le rode ji chu to te garadien mo gorno de kwade je jere ko so sudan teleje so na mene jen dan let kir mi yadi de mi mo de kon diala ngaje no chi chong ke shimo kwa no me dera gwano de konan li so an me pane chala den kir mi yadi de duop ko bene dia be widien be jabat chi duop ko te ka mal mo gorno be ben so de yena ling ka duop dan en chajin no ga jabwas mene bana we ka la rodien dor jan na mo te ka ramisha yeri cha jabatin ko kor na mo ran ji wen ki alert milet ki un ban report ban jelin kel ko duop dan che to ko chala de ne SSPDF chikara dana nek UN staff chikana kep re wije chwal ke wow dio je mi shari pot cha jek te ka dol mutot mi shanak mwet milet ke ji UN kel South Sudan SSPDF ki SSPDF na dor chwal ke moy wow chikara dana chala do chiran chenak chikana kep ran United Nation mo staff members kaka na ka je re wich ka wow ka ton kirek wow no chinere kontin la tin la lar mi mi chikana lad jen chale bul roch mayol kol no wa language assistant ke UN mission ka South Sudan na ka je ka chang wal die ka pai waro ronkin dangro wid jen dangro de die jen cha je nagrar wa je nek duel wa je nek la duel yena cha nagra na ge duel yena jen chala do cha je yen wa gwal dana cha je detention dio je cha je wo chang jek ke cha je wo pem ka cha je dwich ke ngai kona ni chang mi cha ji chang cho da lut la ja ngai ji no che je no ko kan nei di chal ga ti ni na security service la kep karan ke bi ken chang je ga long lo ni ben ra la ti ga gwar no mi ken li un wana man so chikan garam me chikan chang je ke wona ko bu garam bi yede bo jere ti jen right now ko jo ja kulat gwa se me chenge dane chene mo to karam dan ne ka kana konje chala do ne ne South Sudan People Defense Force Division 5 wa chicken mutually sweeper chicken lat karam dan nagran chicken kep but can point ram nagran kan ko la de nga wa chicken decisive step chicken kan ko bi kana rami mo mi chirek chela donne ba je del kep di unimis of course kana condemn ri mchine me kana me shi magwa ko ba staff members kake ba jenak duel yena ka waw ko janta dan ngai kon wala le ro ni chang so me ba ji yena kana ida to tin la jukuma ka ba ji lo to ken so what is the use of it so na me mi je ki mi chodolo cha jo mo cha jo kana kan me de gwano de kon dial te kaliang ka ta dan chodola gwas menengo en ne de kon de la kume kir mi yadit ke SSPDF la shankara na jek shang mango da kanel la da ne teram de on detention
mishi o dong e te ka mishi kana wala reji mi ko chara ande nak lora bang ka jano chaji yen le la leji wen jara ken o ken da kep ken ka bom speech ara mele la translator ki ramala language ke tukla jalu jene de konti la ji unimis die dong da jan do badan en nyet ka je ke lo ka je ka je gwaza me cha kil mi yadi cha je mo ke warning warning cha kam gwaza me cha jogo no jin ruaji wuch ka kwi kel ruaji je ka kwi jani alo nyod jano la dor ke le kene de content tin right ka wuch ka so sudan ka bidi tin ma gwada ya jor gwi jano de la jang ka rodien alo wajen ruaj na ka mi ka tribal mindset alo ri dialet ka jang kwa dial ke jang ene duar malat kare wuch jang so na mo cha gwi jano men lat kire wa shi mugwa wa kir mugore jeno jen bi mal be bere wi ka so sudan la to wajen be ngeda mo mi joga je ko bana ne ko ken che bugoro dong baka par ki logo jeno ba national election ba jalat wana men shi mugwa kaje ko jen do bana do le je shi me dana ci dakama char ci ji request no dera mal dera jen no ba ni min ke do bana dong de kuin kwa de lat kaje wa ci bu jojo gwano ci kim yadi che je gorno te ko mal me de lat ke jen do mo ci de to yi yu tin cher mo ngai kona an go lokire an o de mal dera ben do bo lokire je janene kir gwe jen o miwo dakama char na we jelo ki bi dakama char be participate ka me shal ka men go national election la ja gwe no dong dere fail a che de pa so jen do dan wi kone je tu ko kor ka je ka che go no dong te ke mi dong de we wonya tel progress mo go ka peace agreement e dan cha tan ke 2018 so kire jen ta dan leda cha kule joga no ne mi ba kana cha kuin kwara cha jalet gangi jen wo cha jabulat no anna makarwa de wa yere kom kirmi yadi ke ta danen lede ke je jen mishone tin wan ke je tam even international community tin ko ne chirwa bane lat kana bon wo kir mu gor jeno bi malbe tin la to gor jeno dere election dere ja law de na de ka vote ke de ka kwan karam dan nokone anyo gwasam bo jo ke kirmi yadi de no jen loin dak machar ko dak machar ram kel ke peace signatory ram medane tan mal so ko kije mo dera mal dera je dil no de ka loin de ke dak machar ka widien re mal ko manana de gor no de lalet but ko she gor no de no de lalet ajen me jag mal ko to shebu woni am right now ni ke jen election ci kana la no bi kana approve ke monday ke je lat chanya ndangara wi de ro ka kwi ko ba kuin kwalat ke jen 2026 changa jan ndangara wi de ro ka pai wero melet kir mi yadi de jene kir mi yadi che dakama cha che dang jor re kuin kware ajen me jang e tin wan ke dier an tama ko mi che ku jojo gwano che kir che rek ma char che je sai line ke che je wo ko che bela kwar che ro da bele chung no ke che je wo che gwinya no bereng ma char ba tere te jien no kereng ma cha jaram dala peace signatory ka jano che la te ka tin wan che removed ke che wo ke peace agreement da ne che kana tan ken da ma char ke 2018 chagu jano chikir mi yadi cha violation of the peace agreement chajalat ko ga peace agreement chala do ne cha gor en o te ka mi de wo ke ti diale kon te cha yat pin de cha yat pin kan ti men yam bo ngone mi shal ke bo ngone mi sha be ger permanent constitution bo ngone mi sha gero chala do de jo kontuk ken queen kware ken kanepen mi cha tuk de queen pin o kel rewde integration of force mat boni la bontin kontin la tela denye de kono jek SSPD afonde nyinkir deni SPLIO soldier deni SWA deni UPA ki deni bona diala kontin re ka so Sudan kan ti diala de kon mat gwaskel mi cha mat gwaskel yo de ka chu integrate la kel ala national army de security arrangement de issue lat ko security arrangement mo kana ko la tele gwan ba mal ba jako belet kije mal belet gwaz dana cha security arrangement cha la let ko jen do ba dana bridi albe ko kije so teti ngot ka anyok mela very important long population census queen na la ka kwen ke ko ba ping na ba jangach ping na mangai ke je odi orun chira na blaro cha mu ke bongre
ba ngaje no ne ko nan chi kwany ke ne shop kedi ke ne cha register a voter kedi before that ba compare the population one ne dial ka ken all the state ka South Sudan ba ka kwen kan dial mi akwen ya ba pe dien ba bla pin ban men cha pala ta me kir mi yadi de janana jan tala mi shual ke population census jan population census ba jo jek ni ke jo ba jo jek a cha kuin kware cha jala mi me riek a jeni mardian ye nyolat chimen pilot ye gwadam a jeni permanent constitution bongon men gorke a jeni ba jo lat ni ke jo ka cha kuin kware lat kene ti dara kulo tuogdi a cha kuin kware lat ka duho bedien kwana lo kwene di nyok ka kwen lang ai ke ka ba nga jeno population cha jek nen kenne korun chi man ma chaburu tin chi chak chaburu tin you know rigging chaburu tin rigging a maju kana brodo moy ka peg mi chi tin bela ra peg me etetin ka population sikir mi yadi kala no nene kwen kware ba jelat ke 2011 data ne te konde cha collect yen do ba dana chawote so min gui kono no ne me shengu che chong ka do ba dan de na nyam go malat ke credible election ko kan all the procedure to tele security arrangement tele constitution permanent constitution mishalat tele population census te diality daka tele ke so we mean that tele mishal ke queen kwar medela so chukuma spele mayo chikene chure jack can they are not going to be part of that national election metere ring machar mecha kwany you know mecha kamrar a big gulben karon table big break ku malka kan shi kan britain anyok ke another report shalat par kola waji ramadan dero de chunka gwada kan machar alangu ala kuer ke presidency ramadan dero de chunka kwa dakeng machar but question one ne can I didn't content door to carry you to goal ka so Sudan ka GS pele ayo ba ka leldi what will happen which mean that tell mutual stability ka South Sudan between insecurity ko mu waga banyira mu be kana shapana kir ma yadi ne ko na ganga ji Uganda karwada right now right kon ji Uganda ganga ken wongo da kan South Sudan ke lion general ken ngene kai keja ban murai ko na tama ci jang ci rienda kareo murai ko na ta jang te ne no ke kir jang te ne lo ke kir je shaling me chang nyal den nyal choro do wucho United People Alliance kel ka pagana mum tiore no mat shaling no wude dane la vice president Abdel Bago wala Abdel Bagi choro nyoko mu joro daga par din by the way che gien ka bono mete tenwon so everything is falling apart ko shi chagu jino kir tala mal no entama ran mu joro daga party de reason dan let keneje o bokula tegane de beken ka da benete awo karandi and benete awo karadi and all this thing bon jacken so dan ko chobila stable ba of course tiken ke chong panyo de ram te ka party de mo kwaji disvalue mi charging it ke ne de to de te ka party do but party do no more engume belat rewich engume belwang ne tin content the pin so jan la ko la ke no mi shi kwan why your supporter ka bi ka ne de kon in South Sudanese bi ka locally ngu you know kan kon la take ko chi bu chang na party bang che tam ne rwan chaka party and ran be ka party like I can have my own party they jaran online wa tele ji den mi tegji you just talk you know tell them the mi le dien the main mother party e kuma SPLA man de ke kir mi yadi ka te ka Dr. Machar the rest of the party ke destruction can you know ka kuma jen minen yen tam lel kono te na te mo la gori power ko baji muy ke gori power ko dum chodo lot mo kol te kan wari mo ati ko ka yo no joja ne kun jaga ne kun non ka party and this creation of party jen ko de mi dit ko no ko division ko je create mo na ka party ken de te na ko ngu development dien bia no ngre wocho ya ma changa guje mo cha gwa den ba wara dien abe ko be development be no mo kwa na take responsibility de ken tama lo joji no jin la dongo mitin wana mo ko te maram le te mala active ko South Sudan e Dr. Machar the rest te kel ke kin mi yadi che go te mal mi be tele development jo chuni kan panken kan me diala kon kalin gwas metin cha ko ko ba ngana ne kan wer ba ne ko and another report me de kon ling ngai kon coding mente Dr. Machar tan reng Machar te gwalo
but mela kon mala lingni siang ajeno cha jang ki dini SSPDF T 250 cha kana ka yara du ka coding ka special coding tel mi kana malat ano te ka ga ti chanak ke te ka ngwan ti chanak ke te ka manana ti chanak ke te ka ne yuwi ti chanak la civilian chicken chak bag ni je so chai la do ne na mu ko jojo no jang lat ken ne ken you know nyu je no an code dan me lat ke a fake special code ke kangaroo code mi ci tuok ci jelele ko tama janglat ken 250 ci kan dier kan ko ken ko na ciria royna na ka ki David Majuda wadeles so nyu je no telemu gwa mi lat ke kia so mi jakon ko bana ngu question bo kon an special code mo tele tuok mi aten ka tele chong ba tuptin there's no justice there ko ki ko de let ken ka do mi chodo lut mugur kan o duor bo gwa akalun Dr. Machar unconditional release la lat ke a bon Dr. Machar ne ke diala kontin na chungkora nuari jang amene ji kotoria ngai kon ne ngwan lokana mila kon ya bagan o jang wodi netin kontin kwa kir support ka jang along rudi ndia netin dongu benefit bane ka jang kane de kontin gwe yen shanga jek kir ke laden go nuari chaka na ka jen December 15 I mean yeah December 15 16 17 18 19 we ga 20 ne da to ne te kon de ngai tok ka ne kon cha sai la nyen tam cha goro lenga jodien akir ko lat kem la tok cha gor so me jaga odi kir chang la bena la o bela queen kware ti jang bi yurka mu to ko non jang de kan ne ken ti kan yal de nyal che ne ko ken kon de kan bi yurka chang lo kan Dr. Macharbo ti kan ne ken ko ken bi kan yurka but choice nga choice e Dr. Machar ko jaram dana bridi al bukari aleka mardian gwase me kirmi yadi chala do jen ko te ka joyi dia ngai kon te ka duala no mo dual me bej you know ramadan we can dong de kir kam position da ka gwaden be da la nyaade pat ngode te ka ne ti biti te rei kwar ka tama ano cha ya de kam rada dia jen kwala gore jen kene wona ne ba election ba je mo ke shortcut bara dia le kon de requirement de cha ya pin ba ko wo bana wo kam do bu kene easy ka ke me de kan ko de kan mal je ka ja de ka rudien mal yot ngode kan ne dial kan ko rudien mat no ko wishan we benirun they are rushing ko alat ken election ka tel ka requirement kan ka kon la requirement ja ko tuk jen do brande mal de kulat ke ban mi kir ngaje no cha requirement de tuk la look that's type of style je ko no mi election de tiagana be tiji be bongan ba kanyon so agenda an le road but ine di al chigi chu ke kir so gwadan be mu wala la to ka 2026 but take a different things beto ngwana be kore amani lid bane ko mu wete chike mi yadi cha na cha lawo no bikaram no kana bikana kwan che bugwa mu kan di ala konen chan lat mu kan ga kontu kwenna wona ka wo ba de ni ba kamat wona ka wo ba bungon ba je tu no kana madde ni mu kan kir kana ka tu gun gwada mo tele we ba mal ba jalat keje tele domi ba kuin kware ba jalat keje and we show more transitional government but to again pai were won be 2026 yes of course again the end but ano be en ko chare ko men cha kontu ban mo gura na do mi mo be stay ka paul ga jen kim yadi already la deje but na de nan kare ko dong bi korbo to gurun so na me eje na gura no de nya yekel bana je ga yo ko gwasen be ani biya ta kamal